Ćao, ja sam Danica, danas ću vam pokazati jednu brzu, jednostavnu punđu. Možete nositi na treningu, u školu, gdje bilo. Naprimjer, idete na velikim putom, možete je staviti da vam ne pada kosa ili naprimjer, hoćete da spavate, a imate dugu kosu pa vam smeta, a zato je uzmite i napravite je. I evo ja ću se okrenuti ovamo, možete kupiti ove elastike ja koristim, kupila sam u kineski, nisu skupo, 20-30 cenata. Evo, okrenut se ovako i odmah gore zavežite, možete ovdje, možete gore da bilo, ja ću ovdje i visina je moje glave. Evo, ovdje. I uzmete ovu krofnu, vidite, krofna, i stavite je ovako. I onda je posten, evo ovako, ovako je posten, da vam se nigdje ne vidi ova čarapa, ali što ste već stavila, ja sam čarapa zato što je bila skupa ta. Može se zvati krofna, a može i pužica. Ja je tako zovem, a neko je zove drugačije, ja je zovem pužić. Eto, tako to sam je pravila, a sada ovaj pramen dole što vam ostane, uzmite ga i oko te punđe ga, vidite, oko ove punđe ga. Stavite, uzmite po 2-3 šnjalice ovako i oko te punđe ovaj pramen stavite da vam ne bi punđa pala. I eto, možete, ako su vam kratke šiške ovako kao meni, stavite i ovako, možete gore podići pa kako volite. Ćao! Ćao!